Jaz se vikam Blaža Sokolov, živijemo u Germaniji oše 66. godine, sam otišao u Germaniju. I na 58 godini dobio neku pritisku na srce i otišao u bolnicu. Jean Mitrić za to vrijeme работеше u Frankfurt, beše kao šef na odeljenju za kardiolog, za hirurški. I mu se javio ja na Jean Mitrić, mu rekao ovako sam u bolnici, da li može da hitno idi. Dokument ne mi ga sprema u bolnicu, a Bep za to vrijeme još u bolnica. Hitno idi, ja sam otišao tamo, jedan dan dok me pregleda, ona, posle direktno me operisa Jean Mitrić, so kolegice njegovi, ne. Jean Mitrić ima zlatni rat, ja sam 24 godine, skoro sam od njega operisan, ja ne osjećam se nikakvi problemi da imam srce si raboti normalno. On je specijalista i u Germaniji nema tako specijalista kao što je.